Jitago tipolem kuma wa Gekeno TV na degoko gwa courtesy of Malindi Shamba Solutions. Ha heta gwa dakata mizaini acres. Goko ado a Malindi Shamba Solutions. Turakora tugekwa deria buroti cia 1 acre. Na ire cirathi na ciringi 160 only. Na goko no ukoro kihanda marigo, mianga, odumwe na mananathi, odumwe na watermelons. Na cikoragwo cigika wega muno makiria na thoko ya goko ikiri na ado a Malindi Shamba kana ithue Malindi Shamba nitrakora tukigwethera thoko indo iria ugukorwo ukihanda guku wona wakorwo ukigura na ithue haha ndi no ndagika 45 kuma Malindi town na broti cikure na mai thitima cikire guku gwa na wakorwo ukigithia na ithue nituritigagerera ati ni wakorwo kiona thoko ya indo iria ugukorwo ukihanda kundu guku ukorwo ngiguthiumbukia guku gwa nigetha ukorwo kiona uria maundu makihana mwena uyu nigetha we ukiri hau uguo niwendete uhoro wa kurima niwendete maundu macio mothe niki wetereire uka guku kwa Malindi Shamba Solutions nigetha tukorwo tugikwenderia buroti ici 1 acre only 160 na nitura make sure okorwo nduri na bisho cikire ciothe we are giving you a zero interest na wauga wakorwo gitumwo ni mundu gwitwo triple favored no ginya ukorwo ukiheo some discount koguo kiro rafatara no deposit ya shiringi 20 then tugakuhe mieri 4 ginya 6 ukorwo kiriha bia icio ingĩ with zero interest either urihe na installment bado no 100 ria 60 reke ngoro ngikururia na my director haha uguo nigetha tukorwo tugikuonia uria buroti goko cikihana director wangu ngoro ngikururia uria goko guo buroti cikihana so mwireri Malindi Shamba Solutions tugaga atiriri we promise and deliver let's guide you home goko no ukorwo kirima kindu gigwitwo mananathi kindu gigwitwo mianga ni urakiona na kuria twakorwo tukiaraniria na director akorwo agitwira atiriri riria ukugura buroti na ithue kana riria ugukorwo ukigura buroti na Malindi Shamba Solutions kiria urafatara no kuriha kahora and then about farming tunakusort alafu kindu gigwitwo security no ukorwo kiria nguhanda indo ciakwa ndi kuraihu ndi Nairobi ndi nakou cigukorwo cikirora ati we ensure that security ya guku ni turakurehera security indo ciaku cigukorwo ciri njega ni turagwethera thoko maundu macio mothe imagine tarore mianga eno look at this mianga eno nirakura wega muno kundu guku na kuria theine wa 1 acre buroti ugorire na ciringi 160 na 1 acre no ukorwo kihanda mianga iria igukorwo igikuhe profit ya around 350,000 imagine 350,000 na mianga eno ikuraga na mieri 6 peke yake mieri 6 peke yake ni urakorwo kiona profit ya 350,000 ugo ni wakorwo gicokerio ciringi 160 ni ciakorwo cigicoka na cia double the price ya bicho ragi korwo kiruta yes ugo niguo maundu makihana guku ugo mwiroreri mianga niyo eno ebu my director tamonie mianga iragikora kundu guku very inafanya vizuri sana thaicio ugo mianga eno imekoma no tukorwo tukiendia ni nguinuka na igano na ndwarire mathi you see guys mianga goko na leke ngwire we mwirori tokorwo ndui nona mahuti ma mianga is very medicinal koguo wakorwo kihanda mwanga ni ukorwo kiendia mwanga na wendie mahuti imagine the profit yani iko juu sana ni wakorwo kiendia mianga na ukorwo kiendia mahuti kwa andu makoragwo makigura nigetha makorwo magithondeka dawa ici cia miti shamba yes niguo kuhana you can no one eroreri akwa the view uria maundu makihana goko that's it na ni unaona kwena mai haria Malindi Shamba ni makoretwo magikwanjira borehole handu haria uguo koguo kiria giothe ugukorwo kihanda goko kwina na mai na no ukorwo kihuthira mai as long as ni wakorwo gi purchase our land na Malindi Shamba ni urakorwo kihuthira mai macio na undu mwe na thitima is a very big acres ongenda eke mwe 2 3 5 turi nacio kuria guothe na ni kundu
kwirige ni kundu kwirige kwina gate nigukuonia mwena uria ungi kundu kwirige nona haha uguo ni twakite nyumba haha uguo koguo ndugakorwo wina wasiwasi aya ni aria makoragwo makiofa security ya clients aitu aria makoragwo makiofa security ya clients aitu nigetha maundu mothe makiagirire so niki wetereire mwiroreri uka guku kwa Malindi Shamba Solution nigetha tukorwo tugikwenderia indo iria ciothe urakorwo ugibatara uka guku kwa Malindi Shamba Solutions wewe mkulima uko hapo we murimi no wende gukorwo kirima kindu gigwitwo watermelon no wende gukorwo kirima cassavas no wende gukorwo kirima pineapples icio ciothe ukaguku imagine only 160,000 and then profit after mieri tatu wahanda kindu gigwitwo cassava ugakorwo kina profit ya 350,000 then kindu gigwitwo watermelons gikuraga na mieri ino itatu peke yake na riu thini wa mieri itatu ni imagine watermelon imwe we murimi wendagia na shilingi igana rimwe kuringana na size na guku watermelon ni manene guys very big niguo ngimwonia mwena uria maundu makihana koguo ndukehere hau uguo uka invest with Malindi Shamba Solutions na ndimwiraga atiriri kambuni ino ni legit ni amu ere part ya real estate stakeholders akorwo ni urenda title cia ready rira wakorwo kirikia kuriha only 1 month wakorwo kiamukira title deed yaku na title cia gukuguo ni ready ira ikaga no gu transfer title yaku so uguo niguo maundu makihana guku kuri na mai kuri na thitima nigumonia mwene uria ungi so Malindi Shamba Solutions we promise and deliver let's get you home